Tiyabhadla tibhadlile futhi tisabhadla namanje. Hey, ngithatha kunibingelela nebekunene. Subscribe, like and share. Into lebalekile lekumele singayikhohlwa kuze tihlale tinibhadlela nebekunene. Ngicela ukuthi si-subscribe, si-like futhi si-share our Facebook page. Singene kulo nisende nema comments. Ngiyathandza kakhulu. Mnakethu. Bode Kunana indzaba lesemoyeni. Hey, ngisheke umtimba mnakethu lendzaba indzaba yaNOZIPHO naZOLA. yeah Uyivile mara mnakethu. Uyibona njani ngesingawe? Kuthi nje uma ngabe bekunguwe loZOLA, bowungareact njani wena bowunganda njani kuze ukhombe umndeni kuthi wena nyalo ungibabe kuzuvisisa. ya mnakethu lapha kube neliphutha lelendeka kakhulu ngisho ukuthini na bode lapha na uma ubuka leya video Yeah. labantwana nje into yokuqala sithi ngiyadibuta mina ukuthi bafunani into yokuqala leyo Babitwe ngiba. Yeah, ngoba lento mangithi ngiyayibuka yindlu yabantu labadzala phela leyo ayibona yindlu yabantu abadzala yebo kungabonakala kungathi babe wrong or make wrong Yeah. angathi mara indlu lengibukile mina into yokuqala nyalo ukuthi bantwana bafunani lapha bangaze babite babu wabo bafuna ukukhuluma ngetindzaba telikhaya nababa Nguva kahle mnakethu. angathi mina ngikhule ukuthi babu wami ngikhule ngathi ubaba wami ngeke ngimbonise ngetindzaba telikhaya lakhe ngoba ngumfana mina angathi ukuthi likhaya bilibanjwa njani Funa yena bonise wena. yena ubonisa mina Into lesemcoka kakhulu wena msawatshebeni. Mina ngithena ngibukela le video leya. Into leya ngenta ngakwata ngashunqa. Hey ngisengishunqa man. Ngishunqiswa kulesesihlakalo lesendwa kulomfati. ya Kuthi bafaka njani labantwana endzabeni lebatima kangaka? ngilengisho Kuthi lo babe aze akwate kangaka ayokhuluma nomfati afake labantwana ukwatiswa ngilokuthi lo make sobitela abantwana kulendzaba. slombi Na noma ngabe lendodza beyenteni wena mnakethu. ya Ngoba siyathi ukuthi indvodza ithi ingona nayiteke umfati ihlala lemfati ingona indodza iya lo mfati funa aye kubantu abadzala. yeah Ayoyibika lendzaba. ya kunjalo Athi lo muntu lona ngashada naye mina nanginika yena ngamamkela ngamthandza ngamhlonipha sogucuke singayinga. ya Ya mara kushiwo phela ukuthi ma-meeting abitiwe bekangaveli babito abantu labadzala bekangaveli and le point lakho ngiyaliva ukuthi bantwana bebafunani mara the way ubona ngakhona le video bekungasi meeting lapha na kunamakelo sebentako lapha ekhaya helper bantwana bakhona kungasendeka ukuthi lo baba ungene endlini wabathola bahleli atotilandzela tijumba takhe ukuthi soyahamba uyatuka emfati wakhe wesithuba. So in this case mina ngiyalibona liphutha lokushutha mara kusi bantwana ubathole bambambela meeting kumbe batihlelele endlini lokho ke asingeke sikwati. Sister P, uma ngabe mina bengizola, ngifuna ukuchazela into lehambako manje. Eh. Uyabona mina ngicapha simo seliphutha lelimcokwa. Liphutha lelimcokwa ukuthi labantwana bagcine bakhuluma nababwabo. Bathi wrong wena babe. Uyabona lapho umndeni uyafihlika uyaphela. Angaze umntwana eme akhombe babu wakhe ebusweni mazulu laba. Bekancenga mntwana uyavakala mntwana. Musa wadla mina benginawe ecaleni kodwa phela umntwana kuthi umntwana lokhombe lo babu wakhe Ene bekacela. ucela ukukhuluma nababu wakhe Uzuyakhala. Uma lo mntwana athi kuZOLA kulobaba wakhe wrong. Igama lokuthi babe lonto loyindako wrong. Uqhwiphile lo mntwana. uqele ukukhuluma nababu wakhe base ngicela ukukhuluma nabo Cela Mara sihlale- wrong. azathi babe wrong usebabe kanzi yini inkinga Ngicela ngicela sihlale sihlale phansi phansi. sikhulume yini babe inkinga Yakho. yabona Yini inkinga yini yakho? inkinga why ulwe babe No, Ngoba babe baseka bantwana besilungu laba ngimuve kahle ukuthi what is your problem? Dad, Yeah. what's your problem? Yeah. Yini inkinga? Asiyithatha siyibeke ngeSiswati nje kunguwe ZOLA umntwana wakho emfana. Uthi ukhuluma nalomfati wende sehlakalo lomfati kuwe avumbuke lo mntwana asukuma athi babe inkinga yakho. utangibuthe ekhaya lakhe ayikami Yathusa phela le shutha kushayana ngempama lo mntwana. ya makasi yini inkinga usuka ngibuthe ekhaya lakhe lapha nami mhlambe sengidle mangikwebeva ngathi Ngoba the way kubonakala ngakhona kungathi lo mfati yena uhambe wayokufaka watshala lokuthite ingqondweni talabantwana. Talabantwana. But guys we have to understand ukuthi bantwana bayabona kwendakalani.
uma mntana sekatosi mama uhlulekile athi mina ngimcele babe kusahlale phansi simane sikhulume Sister B, it is the women's responsibility ukuthi bantwana ba neutralize kanjani kwetinkinga tababe namaka amathumbe angifisisi babe protected. ngilomfati Yeah. bantwana bahlala lo mfati balalela lo mfati bangaba netinkinga kiwa kulomfati bukufuna lo mfati kulabantwana asilalelani la babone uphuma endleleni kuthi awuba khona timo la ngizokhuluma naye kabi khona mara babone namatwantshanza ngeni ngoba noma kuthatha amakhiya lendodza enisiyabona abantu banothile lapha bathi umuntu ukhona lapha uthi ufuna kuhambisa labantwana ngale moto uthi ufuna ngikusabantwana esikoleni mara uma usababuka wena akunathi imoto letinye lapha kulela khaya lela kuthi le moto ingazinzarelo lendodza imoto yale yatitsakela yona Kanzi lokunye lokwenda ukuthi bantwana bagcine bangena kuloku sibokufaka nathi sine batali sinokuba nako ukuthi masikhuluma sibethe sikhulumele etulu bantwana bagcine bative timvo Yebo, lebakose bayabona bangativa. kwenzakala. ngiyala msawa jembeni mina ngiyala ngithi mine inkinga ikubafati bafati sebanemkhuba okufaka into letimbi la kulabantwana bantwana banemehlabo Buka njengala bantwana laba asibantwana balomfati bantwana balendvodza kepha mara bendeni bafune ukukhulumisa babu wabo ngoba sobamunyisela labamunyise kona nozipho labantwana ngiko bamela kuyakhomba ukuthi bamunya tukwamake longabatali kudlula babe lobatala kuthi ngalesimo leso kusho kuthini bakithi lokho kusho ukuthi umuntu la uma ngasingimakwabo ngeke badlise poison angeke bayidle bantwana labo kusho i-relationship lekhona between bantwana lobatalako nebantwana balomfati longabadali nabo le relationship leseyakhiwe nyalo ukuthi bantwana beva buhlungu for lo make la sebamthatha njengamakwabo nyalo uma ubabuka kuthi wena ubavisise uvusise namakwabo angisho wena sobanikile makinangimakweni nyalo kunjalo sebanginalobudlelwane lobo sebakhiwe beva buhlungu vele makwabo nabakhala nangikhala mina indvodza yami ingiphethe kabi batota kimi batobuka kufuna ngibafihlele basivile sithethe ebusuku babonila usalala ekhaya kepha mina ngikhala ngalendvo lengisho yona ukuthi nathi thine batali sinokukhulumela etulu sinamadoda hayi madvodza kuphela nathi nalabafana nalabafana ya bakhulumela etulu sikakwatile lapha akutshela ukuthi angeke ungitshele mina yahamba kulomuntu wakho lo jolana angani uyakujabulisa bantwana bayeva ngala bantwana ba-understanda ngisho nasema-sunday school bayafundziswa batshelwa abantwana ukuthi hey umuntu uyakwata mara unga lengashoni ukwatile la magama bekakhulunywa lapha into lebalulekile ukuthi umuntu akavinjelwa ukuthi akwate babetshembeni umuntu uyakwata kepha kufuna abuyiswe umuntu acolise labantwana simo lesimcokwa kakhulu kulabantwana ukuthi babone babe ayakumake athi ngiyacolisa ngendekani babona ukuthi example lehle noma lo mfati ngoba lo mfati bekufuna ibite endoda abahlale phansi abite nalabantwana abahlalela angisho sewubafakile kulendzaba angekele lapho ahambe ngoba bekasakwatile amnike emakhiya ahambe ngoba soyabona ukuthi indoda is getting furious so uyalwa lo baba bekufuna lo maka beso angisho nahlala phansi bekufuna mekele siyafunza ke ukuthi umuntu nakakwatile awuzami ukumkhulumisa niyekela ahambe emdzala lo muntu unengqondo yakhe lesebentako uyathi ukuthi wendani mkhulula hambe nakafuna ukubuza iphutha lakhe libe lapho ngoba kubumekele netikhiya wahamba wasala ke nebantwana bathulisana mhlambe simo kube sibengcono manje babuye bafaka ivideo futhi ku social media tindoda abhebhetheleka nanyalo ngenhla nanyalo sister B ube nenhlanhla lo sisi nozipho wakhona lo ube nenhlanhla ngoba lendoda is still polite akakhumba bombona iba lapho ngabe kukhulunywa lokho ngabo hey thina barbarian nani mbama ngahlatshwe mbiko labantwana ngayoxolisa ngalelinye ilanga ushatshwela ukuthi wena ufuna kuya kulumye emfati uyabona lo mfati uyamtsanza lo lengapha uzoulwe ushukashukume ujula ukunivotsa ungaseva nokuva inkinga akusiyelo yamfati inkinga ngilelihlonipho lengasekho kulo lelakhaya lasuka lo mfati bekapholile mina ngiyakubona konke kuphola kwalomfati nokukwata kwalendodza lenvo ifunani kuma social media ngoba uma umfati ufuna ubambe imfihlo takho ufake kwaphini tinsila tasekhaya tiphuma ngaphandle guys already le family lena iku social media na ungabalandzelela nalabantwana banabo Instagram even the youngest the twins they have their own social media page so I'm assuming ukuthi already content into labayijwayele
Yeah, but these are social media kids. So already lo mntana uhluleke ukusebenzisa ngiyavuma Oh! nomzababela kuhle ngidawuthi kuhle Lalela, kodwa lalela. shothi ivumile ikubona ukuthi ayinalo licala ngifuna livele kubone ukuthi udiphatha njani Shokuthi- mkami shona khona Shose yinto lobayijwayele Yinto lobayijwayele, yo. umamona kutse ke Yinto ukuthi, lobayijwayele. hey, sine vele manje singavumi nina bekunene abantu basonele bantu besingavumi thina abantu basonele ema-relationship ngendlela bona baphila ngayo ngoba abafati sebafaka lo mkhuba ebafatini bethu ya isuka Sibafana ngani phela. yona kuze kufike la kufike khona isuka ngani ngoba mina ngingathanza ukuthi sikhulume ngalenzaba yemfadi wesibili bese sikhuluma ngalabafati laba labasukela indvodza leganiwe leshadile ufuna engena ube mfadi sibese siphambanisa njani lapho ngoba sifuna ukukhuluma ngebafati labagana amadvodza lashadile sifuna ukukhuluma ngendvodza leyothatha mfadi wesibili thina si-detector from the problems that we see kuleya video yabona we might not know the accurate liqiniso lekungilo lona lalesehlakalo ukuthi liqhamuke kuphi liqhamuke njani inkinga lesibe nayo thina emadodza mbamba ngithena ngibuka ukuthi le ndvodza ithathelwa amakhiya le wathengile bayithathela ekhala lelakhile embi kwabantu abayo leyibondlako ithathelwa ngumfati leyimondlako iyamhlonipha yakhala le ndodza phela ifuna kungishaya ngishayile seyiblame wonke lo muntu enele nkulumo if labantwana bekunamunye umntwana lo sensitive athathela tinto etulu lo mntwana bekade oyithatha ngalenye indlela lento mara mambuka hle ene bekade ubona lo make ukuthi make akasikahle ngoba bakhona abantwana labahlakaniphile mara ngichazakala kule ndzaba makathena nifuna kungishaya lo baba sobona ufuna ukuliwa engibona lokwa auntie kuyamnabela lapha lokwa auntie lokusebenza bheka ngiyakubona kumnabela ngemobo ngiyaphapha nako lokho funa kuqoshwe lento leya unabela njani umlungu wakho unabele kumgangatha ugangatha umlungu wakho lokuniketa imali okudla abantu bakho abanangcondo make bekakuzama ngilabafati bokuhamba bamele abafati natuke into etinganangcondo akethi phela lo mfati lo auntie sowukhohliwe lapha mathi nifuna kungishaya uva ngathi sesiyimob justice ngiyambona ngathi ufuna ukubamba lo baba lapha hey wathi lo baba ngabe uyibuke kahle le video bekufuna mqoshwe lo mama guys mara ni understanda ini ngeculture ngoba kulesimeko kulesimo lesikhona la akhiphe statement Zola athi mfati wami wesibili my soon to be wife ngicela nihlukane naye i-decision he says with our tradition and culture simshadile somcedzisa mfati wesibili whether lo mfati uyavuma o akavuma lendvodza is willing to leave ifamily yakhe lenhle lekhulu aye koshada ngale ngoba nasibuka la the video is about this man living netikhwama takhe so yale umshiyelani lona wayangashadi lena abuya achubeka ahlale ekhaya lakhe nebantwana bakhe so tijika kanjani nyalo sithi sintu sister B khuluma ngezidliso kwenzakalani la sithi sintu sister B uma uengage in a relationship nemuntu umuntu ufuna uvane naye before akuteka ni understandane natane what ma roots alomuntu ngisho impilo yakhe uma bakubeka ngesilungu lamalanga bathi we traditional there's a traditional man there modern man yabona bakubeka njalo yabo umuntu mati ukuthi how traditional he is uvana naye lo yamuntu loya uma ungena ku relationship ungathi ukuthi I'm a very sensitive traditional man ushade nami uma sengifuna kuteka umfati wesithu so uyasukuma ufuna kuma ngetintwana ekhala lami ngakulobola ngeyami imali go wrong lokho so uyangimela ufuna kungimela wena ungilwise hey mina nozipha ngemvisisi ngayo yonke iengel nina bekunene kahle singayibeki wona mnakethu ngokumvisisa ukungavisisa ngoba njengoba ushito ukuthi asiwathi onke lamahlangothi nokuthi lenzaba isuke laphi yakubona asikwathi konke lo mara kepha mina ngikhalela kutsini mina yebo njengoba asho sister B masiko akhona yes uma NOZIPHO asuka twebumodlisi understand amasiko njengabo labantu ngibona ngathi maZulu angithi understand masiko esiZulu ukuthi bona njengemaZulu bendani benda njani uma lendvo la yendile lendvodza yakhe Zola kulihlazo ufuna bike tu abantu abadzala leli lihlazo mara kepha if bantu abadzala nabo bakwathi ukuthi no vele thine ezimaZulu sayenda lendvo le akusihlazo
then angiboni ukuthi singakhuluma lokuningi. Ungitekile azange savumelana ukuthi utawuthatha Sithembu unyalo wena. So na million ebank. So ya decide sengiready for Sithembu. Awungimele ngivume. You don't consider my feelings mara mina ufuna ngiunderstand ukuthi wena at some point because umZulu bekufanele uthathe emfado wesi2. Ngikhala ngitigicite ukuthi sesingiyakushiya. As long akubikele lo babe ukuthi Ufuna ngivume. Yeah ngoba kude vele umfati ngani yena senimoshwe Ihlonipho lendlula leyayi. impilo yesimoshwe ma TV simoshwe yinini yonke lento yesilungu sokwathiwa ukuthi wena ufuna ulokwanjise ufuna ube wedwana ene wena uma uthi no manje angeke bayadideka msawa champion bafathi bakhohlwa ukuthi nakatekwa untshintshwa lesibongo anikwe isibongo sakabo bani. Yeah asithi you become iproperty yalendvodza. Angathi kumbe ngivisisi asithi you become iproperty yalendvodza ngoba yakuthenga akakuthenga uyakuteka usuke ayokuteka njengesihlobo kumndeni wakho utshintshe isibongo uthe la mndenini wakhe uphila shothi wena uvuma ukuphila impilo yakabo lendvodza usaphila impilo yakini. Yeah Asikhulumani asibe open ngani ke ekucaleni ukuthi mina I'm a polygamous man. Do you agree? Do you not agree? Give me the opportunity to agree or disagree so that nasesengenile laba bathi 10 years or 13 years in the marriage. Today after 10 years when you decide you're bringing a second wife and you go back door uyolobola abahlangeke uyabona angavumi ulobole njani into mina lengichuchisa komsawa Chembe uyabona emadvodza esinto especially maswati tsine nalamazulu akukavami ukuthi bafathi basiteke bangathi ukuthi lawa ngemabhubezi esintu. Angani vele lo muntu ungumswati or ungumZulu nami ngimZulu isintu uyasadi akudzingi ukuthi ngimchazele isintu naye lakhule kuso. Usho ukuthi phela lo umsebenzi webatali bakhe ukuthi bamtshele ukuthi no sintu sethu sihamba sona so sekufuna ngimfunze isintu uma akhuluma ngokuthi yena kusuka tukwesimodern ngite kuye ngimanda uma kuphahlwa kanene bakacansi kwentiwani shoda yabe ufuna ngimtshele ukuthi yedali ngiyakuthanza masifikele ekhaya sitawuphahla nokuphahla waya ngakubalekile athi awu sesiyaphahla no in general uma uhlakaniphile in general umuntu angaza kufundisa kuphahla uyambona wenda lokwana lokuya kwesintu uyasho ukuthi la lenyelanga la ndova basikutala omnye umfati wangilamba inkinga lesinfu nini bese pick and choose where it benefits you because my understanding is ngesinfu umfati uyakhethelwa awuhambi uyongichithela bese uyadecide ukuthi lona ngoba mfati wami wesibili ngilani bese nizivisa khona abhlungu ngoba thina sathi ukuthi kudzala ekhaya bayabuka ukuthi family iceka ngakuphi balanze mfati lotofita avale le gap leyo mara nini nifuna ngimithisa nifuna kuchitha bese niyabuya nithi nangu mfati wesi2 ungivumise ngengani nihlangane kuphi kwatibani kusingilo mfati lo lofuneka la ekhaya asesithathe lenzaba yaNOZIPHO naZOLA siyibeke la wona sister B ngiyakubuta ke mina ukuthi uma uthi wena akakabiki uvele waphuma wahamba wokufunela umfati bekufuna abike kubani kuwe noma kubantu bakubo ubikile ku family yes and then umfati wathi yena akahambisani nayo kwaba netinkulumo letiba khona ku family ngilapho khona athi decision yami ngiyema ngayo wangasabuyi ke wa attend ama meeting ema family kusibazame kubonisana naye nemfati wakhe ukhona yeheni ngiyakhala nibekunene ngilizo bengikhuluma lesekuqaleni naba babe champion ngithi mina umfati the only thing the most important one ukuthi umfati avisise ukuthi nakangena kumndeni wakaNkosi wenda indoda kaNkosi you are forced especially emasiko because this is the tradition ngumthetho lo wabekwa ngibogogo omkhulu ukuthi sitophila ngawo ngoba lento ukuthi wona sister B ekhaya batangikhethela funa ngikhethele abantu abathi hey kunini solo sema mina solo bangikhethele solo ngibathe ngiyabuka lapha ekhaya kude umlo funa ungikhethela hey kuyenzeka mina bethu uma usuyahlola ubuka labogogo hawu bathi gogo lamancinza soshonile uthi abe ngithembene ukuthi angikhethele umfati uzusabe uthi laba batangilandzela inkwanda la utavuma lo mfati uyabona kanti uyabona
bona awu Utawuvuma na. unavume Akana chance. Uyibekile indvuku ebandla. Yeah. noma ungayibeka inyalo yini Ngumthetho wabantu. yeah Ngumthetho wabantu uyofunza uze ufe. Hey, Yeah. kumatima ke ngoba ekugcineni konke vele sitawusebenzisa abantwana ngibo le nami sengigadla ngabo ngoba abantwana ba vulnerable kuba ngibo ma victim. Ni wrong kakhulu. Mara ngiyafisa lokuthi ngabe kuba nesivumelwano ukuthi vele babe ngiyavuma ngiyakuphatha ibusiso tami so that lobhlungu I mean there's a better way to do things even lento lena ngabe ihandlishwe ngalenye indlela levakalako nyalo even nazola are right wrong emehlweni ethu because Kanjani? of how he handled the situation. Bona mina ngicela kuphawula kancane nine bekunene ngifuna kutshela live lingivisise kahle uyabona indvodza uma ikuteka uba ngumfati wayo wena yeah indvodza ikufaka kumndeni wayo ukufaka ku cabinet yasekhaya kubo kuthi kunemithetho kuleya organization yakubo badla imithetho le utsanza ungatsanzi kumele uyilandzele kufanele nekuphahla uthi mawungena ubuye kuma Holy Ghost fire umndeni waboma Holy Ghost fire utekwa ngimi ungene kimi ngithi mina nyalo siyophahla ngesimangalo singikuthi kuphahla kithi kuyafana nokuteka umfati usho ukuthi ungangiphikisa wona uthi ebabe mina ngihlangana nekuphahla ngikuteke njani manje yabhadla lendvodza yabhadla bantu abatsala sebangikhipha inkundla bangibuta bathi utsakafuni ini ungene njani lo muntu emsamo ngiyo le idinvo lekufuna sihambe sithi memetela abantu batati umfati funa ngene esibayeni nemeketisi bo anti bamthuke bamtshele ukuthi hey kuyaphahlwa la kwaba nensini akumele kutotekwa lo mfati khona akumele abameketisi phela bafati besibozela bathi ba 2000 hey ushadile 2000 utsofuna kute umfati lithi uyangitshitela hey indvodza ayitshite kuthi kwandle indvodza emhlabeni ikhulisa umndeni yo yanzisa umndeni yasiswa sibongo yeah naNkulunkulu wakuvumela lokho bo Abraham ngentumbi ebafati edindwa lapha eBhayibhelini Yeah ibe siba madima ngoba sister P ayikase bemadime le family lesiyibona la ku social media lehle kangaka nyalo lendvodza leyi1 seyoti chekeke emkhathini yengala labantwana ngeke basakhona kuthola the comfort and the benefits they would get when the father was only available for ifamily yabo ngilomfati wendeni mfati ngilomfati kuloko ngavumi kwakhe kubhlungu do you understand noma kungaba bhlungu ejayina nakade kwangilendodza wavuma ukuthi utakumela ufuna kumele nyalo angafaki labafati kuleti inkinga le angafaka labantwana kuleti inkinga letingaka take shokuthi kahle Zola naye akakafika ngekugcineni nalo nyalo my soon to be wife useta number 3 utawuva naye emlilo akabe ready ke kuthi Zola is that man ke une appetite ukuthole kunjalo utafundza ngalomgangatho lotholwa nginanga umfati nangu lala ukuthi kube naye angakhala abasibili tsenty yabhalisa imhlabe ngembaba lo wesithu sisinganokumele ecaleni sister yathina siyomncenga simtshele sithe ushade esindini senkingeni vuma konke awuna chance yeah fanele kubhlungu bamfati okucala I can imagine ukuthi lento awukathola ngamuntu nguwe lovule inkundla nalo wesithu angithi lisiko masingathini lokuqala umfati ngidlunkulu umfati wabani wamkhulu yebo wesithu bathi ngikhohlela ligama mnetfu leli yeah bathi mara umfati wababa wes3 umfati wami wano kusafuna uteke wes4 utekelela abantwana umfati nalogada abantwana loyo nguwe lo mbonye ingubo ngaye yokupolisha kubeka ethuneni njalo senkingi siswati sothola lomunye wesihlanu wogeza amatinyo masiko anjalo vele guys Tiyabhadla man Tiyabhadla gogo Tiyabhadla gogo yeah I think it makes sense uma bamaZulu and other people are saying vele lo babe ngathi wakashembe so we all understand ke ukuthi kashembe vele uyathatha 3 4 5 nine ke lenibuya lekhaya lento buyelana nto siphathisa ama high nawo sofuna mfati wesibili wesithathu ngicocele ihistory lo mhlambe ungakayivanga wena siswami shembe inzaba yakashembe iseswatini kalomahasha kule kashembe kule wasabala na shembe waya kwaZulu kungako kungumthetho kithi
shokuthi lo shembe lo usuka indvuna yebukhosi uthi nakasuka lapha emvuneni ahambe ayovula libandla nakavula lelibandla alifundzise lesintfu lelibandla lakhe kuthi bakhule labantu bathi umthetho webandvu their roots bangalahleki bantfu